Dani sareng sami saniwenten niki seneng mirangan anak mesatwa? Titiang jadi mesatwa pirangan nggih? Nggih. Ada katuturan satu men tiwas teken musik. Men tiwas saja buku adan tiwas jek sajan tiwas pesan. Gaginane tuang alisang ke alasi lakar ada ke kempeken itu dogen gegaen suai-wai tadi rasa bahas anu lakar jakan jani sebut biasa ngelak nani solahnya patut pisan senang mapi tulung tuh sekata eleng ide sang yang dewasa melenan pesan teken men sugih. Ida dane uning ke nak sugih, kengke nak sugih ke kengke. Men sugih liu ngelah tipes, liu ngelah harta berana. Tanahnya linggah dan membelanja setata hidang maya. Nami pikas men sugih jelek ugeh iri hati tur demen mulu-mulu anak lacur tur mawinan tu sing ada anak demen tekanan sugih nuju dina anu men tiwas bangun semangat lakar nyakar nangis men tiwas tu sing ngelah api jani men tiwas lakar ngide api temu ke rumah men sugih neka di ruangan rumah men sugih mekaukan lantas men tiwas mo men sugih bang jetiang ngide api mo gitu men sugih mare yo bangun nu yo kliat nah itu sebuah men sugih ngampakan jelana tur mesaut sado bangras yeh nyai tiwas apa aleh nyumai semengan ni suka kau ini kengke ni deh api sajan nyai jemel tiwas kayang api itu orang lah nah nyanan bangcang ni deh api sake walek ini siracang genit sajan alehe cangan kutu nyanan mencoba kedas kutu ni cange itu nyai terbangcang upah bahas acerongcong itu nyak suba mentiwas ngalehe men sugih kutu gelis satu kanti sebentengai mare mentiwas suud ngalehe men sugih kutu itu bang yo upah bas acerongcong jani men tiwas mencolang mulih ne lakar nyakan bahasa ani itu nangi men sugih nu yo masik sekan genit nu sirahne sakit ditu bakat tangga kutu ben aukun nah ditu suba pesu gedeg basahne men sugih ngencolang jani men sugih ke rumahnya men tiwas deket di rumah men tiwas dapat tangga men tiwas sedang nyakan itu lantas men sugih mekaukan sado bangras tiwas sajan nyai jelema tu sing bisa nyemak gae orencan ngale kutu nu masa caman kutu ben okot ne tingale ne kene nah uliang pasangan itu mesaut jangan tiwas mo pasangan itu nggak suka jakan tiang mo nggak suka mekeri lebang jakan tiangnya
laman keto to suka apa anggo pasile keto mungkin men sugi cuma ke subo payuk jakane men tiwas abana ke rumah men sugi sanjane teke buin men sugi ke rumah men tiwase laut kene mungkin tiwas tuni nyai de api langsang ingatan to na to patut manakam itu cuma ke apene mentiwas langsang ni ane mau pasal gede ting-tinge masih ke men suge abana ke rumah men suge mentiwas bengong ninggalin bikas men suge buka gitu ben manine kuen masih men tiwas orang yang nulungin kamu ke rumah men suge kene mungkin men suge tiwas nyak nyai nebok pada dicange dan suba telah banyi nebok pada dicange itu nyai kelupahin cambas buang cerongcong itu lantas nyak mentiwas nebok pada men suge gejak gejuk keto mungkin ya nebok padi itu di rumah men suge gelis yang sapul kanti suba kesanja mare men tiwas wud nebuk pada men suge itu banga ya upah bas buang cocok ngincemang jani men tiwas mulai nakar nyakan basi ani itu men suge no yang nyaksak bas nih sakit dituman men suge latah benda dua nah itu subuh kuen gedang basang men suge ngencolang jadi men suge ke rumah men tiwas neket di rumah men tiwas mekaukan dan sado bangras tiwas sajan nyai jelma tiwas tu sing tawang pedalem nyai ibi orencan ningali kutu nu masih kutuncang benau kot jani orencan nebok padi nu jangan latang benda dua jani uliang pasangan itu dan supe yang menjakan mai apa jakanan ini itu nah itu supe abane jakanan mentiwas tekenak suge itu mentiwas bengong sambil langong ngisiang basangnya seduh uli semangan pusing muda nyesel ya kan dewek ni aja udah aduh bertanya nabi kekirangan tiga setatut yang mempunyai kesengsaraan sekali asa peniki gitu mengenai tiwas nyeselin dewi ngelacu sedot gila anak mentiwas luas ke alasi lakar ngalesang lan lakar jengkut nyeket di alasi dituyo kerasa krosok ngalesa sambil ngempok paku lakar anggone jengkut saget ada sang kidang teke nyang sila ragane dados riki terasa nabi kan aleh riki mentiwas terkejut bengong adi ada kidang bisa ngomong sambil ngejar mentiwas maukin sang kidang tur mesaut nasarin pesan tiang tiwas sang kidang tiang ngalesang lanjut lakar jukut lakar ada tiang kepeket tiwas nira jenulung ne tuotin mungin nira ne seluk jet nira ne itu ada bebang nira tekenin nyai itu nya lantas jemen tiwas nyeluk jetnya sang kidang mara masalah kedang lima nemen tiwas itu bak
lima misi mas-masan tur selaku. Bes keliwat kendal men tiwas, tusing supaya tahu, saget sang hidang supaya jani, nincemang men tiwas mulih nih, neket jumah nih, luas ya kepande. Pas wange mas-masan ni ento, dadiang sumpel, ngaya kalong, ngaya gelang, ngaya bungkung, makejam pianak ni mau penganggo bunga. Ditu lantas mentiwas dadi anak sugih. Pesu ya mau belanja mentiwas, tinggalina ya ken men sugih. Ditu men sugih, jengis sebangnya delak-delek ya. Itu lantas ya kasakisi. Tiwas dijo nyai mas-masan diu ketu. Ulihan nyai memaling. Ditu lantas tiwas nyautin bunyi men sugih. Tusing mo duga se ini tiang nak luas ke alase. Itu tiang nempokin sang kidang mo. Orena tiang meluk jet ni. Itu tiangan mas-masan mo. Nah, men sugih ngencolan jani kumah ni. Buen manine ngemalunin ya luas ke alase. Neket di alase nyaru-nyaru ya sare anak lacur. Kerasa krosok yang ada sang. Saget teke sang kidang. Nyang-nyong-nyeng, 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 nyang-nyong-nyeng. Sire ragane dados riki kerasa krosok. Men sugih supaya kelepet-kelepet bayone kendel. Ngincemang yo maukin sang kidang tur mesambut. Tiang tiwas sang kidang sampun duang wai tiang tengakan. Buen ngomong buen sang kidang. Tiwas mira aja nulungin. Nih seluk jet mira ne seluk maruk itu bunyi sang kidang jeng nincemang yo nyelepan jet limane ke jetnya sang kidang. Maro meselep itu lantas kijam jetnya sang kidang. Ditu men sugih paede abane kedui-duine telah awakne metatu pesu getih. Ditu yang ngeling ketulung-tulung lebang tiang kapok. Ditu lebang men sugih dipangkonge ane dalam. Disubane gitu iya kepedengan. Ben manine supaya inget megang ya kumahne. Neket jumahne gelem ya mekeluk tur ngemasin ya mati. Nah gitu sebuah upah anak ane logo tur iri hati. Sedurung kekotang titiang wendan piteket sanema buat pisan. Elengan pala karno ale gawe ale tinemu ayu pikardi ayu kang pinangit. Yeni iraga sampun eleng menyambut raya sidah lakar memulihan kerahayuan. Cukup tanggung bahasa sera kirang langkung yang lunas pangampura. Ada gajah, ada ketua di tiang wawu rajah inti mesatu. Om santi. Om.